Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sangat gisna rong to Thuk arshaka la shakem hagi Pulit jangan North Garo Hills District haga jibnap shirip haga pratrek urampang arajar pausan hadir megi Pulit ka Matya Police Station Golpara Assam kliyok pedang gajing ujor halo gajing syatu Thuk arshaka Limba gajing ojing tip ko benia na kitna sentiat ki Pulit la penlong gajing penap shirip hapo gajing alam jung in charge ka Daina Dubi Police Outpost bagi Pulit ka Jela Assam haka bagi Pulit la bat ya ko Thuk polsa kemudian yo number ES kharpra ke laisau RR hawa gesi hading gani ki Pulit kelalap saya ko pat ka Thuk arshaka kemudian yo number ES not UAFF UA line not khandai na yo gairong Haga jing toket ko benia ki Pulit liyo kami ki Ngut ki break badan kti haka bakla phla bakla thumuan kit ikini ki Thuk arshaka sharonggara na kebentawan dito syakri Bangladesh Kisan Ngut kisnar to Thuk ki deg latip kerteng kum uro ki star M sangma na bakmara usan star E sangma na bakmara ufuzirul hakyu na sidabari Golpara Assam Uro Figel Ali berjutip ru komuna bar Ali na kasnong naya para dek para Matya Police Station badura kibul Islam na kasnong nagar bera pahar para Assam. Yakini kisar ngut la tino syaki Pulit jong ka Matya Police Station Golpara District Assam makin pelong syuk-syuk gijing toket kababania.